Ahee, nomukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta khale hi tinsimu ta Sayicology ta album ya yena ya 2022 leyi ku nga ya duma njhini. Ya so loko hi fika hi pfula cover ya kona hi kuma ku track number 1 ku tsariwile ku divana naye laha nga ta feature no the Roger. Then track number 2 ya duma njhini, ya duma njhini hi yona na title ya track. Long nga ta ku feature Mr Post of course. Ya se swi komba loko hey track ya kona yi ta yi kha yi ba strong loko zi yindliwa title ka in most cases track yi va yi ri karhi yi ba swinene. Then track number 3 mafurha ya mindyangu featuring no the Roger. Okay, na swi komba loko no the Roger ta swi ri karhi swi ri karhateni ka album leyi. As we can see, like if feature kambirhi and ku to tala ni show ta kha ku hlavelela yena. Then track number 4 Gusha, track number 5 Mgejegeje. Swi vula yini guys, ni pfuneni ku swi vula yini mgejegeje. Then track number 6 track number 6 ma swi tiva na ku tshama ku ri beef. Track number 6 is a beef. Ni endlini already video show swilo leswi and ni show Ntlhanu wa majaha. So Ntlhanu wa majaha ku ta ku ri karhi ku beefiwa Mkateko Zalina wa team Shirema. Video ni endlini already ntani kha ni yi vekele ka top comment yi ta yi ri ko video kwala loko mo hlaya kahle mi ta yi vona. Mkateko Zalina wa team Shirema luya a cinela ku Dr Joe Shirema ntani kha ni vekela picture ya yena kwala mi nga mi kha mi n'wi tiva wolowo hi yena loko a nga ta a beefiwa a ni tivi ku wa a beefiwa a ni tivi ku beef ya kona yi nga yi kha yi sukele kwini mara i ta a boha hi beef la ka le track. Ita ri ku vuyeni swinene. Then track number 8 i nkarhi wa murhi. Track number 9 divana naye remix. Divana naye, I think divana naye liya yi nga tlangi Mr Post ka live leya yena leni man. I think ta ku ri yona. Okay, track number 10 maphosa kufa instrumental. Okay, yi linka na yini la ndzhaku la. Okay. Alright. Remix yale. It's fine. And then the simu what the composer Sayicology, Mr Post na DJ Gift. Co-producer Mr Post, DJ Gift na Sayicology. Backing vocals no the Roger, DJ Gift, Sayicology and Mpanyas. Keyboard DJ Gift na Mpanyas. Arranged by Mr Post, DJ Gift, Mpanyas and Sayicology. Engineering by DJ Gift and Mpanyas. Mixed by DJ Gift, Mpanyas, Mr Post. Mr Post he mixing. Okay. Recorded at Galas Records. Balancing and mastering by Revolution. Then for bookings, that number by sleeve design by Madiba Media. As you can see there. I'm blind. Teresa second nine. Franca Valley, my one is second on my being like not complaints about anything. Yes, second nine. Yale front cover. So again, not no one could send album itaba. Sayicology if long ko view na album le ku ita ero ku benz I better do that or else mina nta mina ku tubona ka le case nga vuya hi video nta chinga if ko nga be because ani erasin sa ai bi album ne la ku to album yo loko ra mi ngeza subscribe nta kumla mtlika subscribe moya nti fambela Ntlhanu wa majaha yaloye moya ni famba njhini ya duma njhini ane wa njhini n'wana ba yes. Ematsonga loya ne yes. Ntlhanu wa majaha hey umakati mhaka ta mqambi wena ne